Teman-teman, Gigi mau ke toko papi. Gigi mau mandi bola. Dia ikutin Gigi dulu. Go. Teman, hari ini Gigi udah pergi ke toko papi main bola. Ikutin Gigi dulu. Go. Udah isi, tinggal main ya. Terima kasih. Yuk, let's go mandi bola. Ngapain sih? Ngapain?
tahu Mami? Ini. What color? Green. Good job. Terus kamu punya apa lagi? Sini greennya kasih Mami. Ini what color? White. Good job. Terus ini ada lagi. Ini ada lagi. Yellow. Good job. Ini purple. Good job. Terus satu lagi apa? Satu lagi apa? Ada warna red. Where is red? Where is your red ball? Where is your red ball? Show me. Show me your red ball. Yay! That's a red ball. Good job. Hai teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe.